Horensing Bay Pen Tika Long Visitors Rest Room Hem Kangpupong. Meghalaya Ribhoi District Alongta Kechengsi Junior Karbi Festival Mesten Pen Katalong. Pini Karbi Prime Tama Birta Long Pen Kado Kavya Phanta Kardom Napatariklo Kardom. Tangti Pini Karbi Prime Tama Birta Angton Pen Arjuik Tha. Assam Darsan Surhini Roing Koi Pen Surhinira Inkoraisi Scheme Pen Tika Long Kikimpon Visitors Rest Room Tang Pamisi Pini MP Horensing Bay Ribbon Ing Tipen Ing Pupon Tanglong. Rongkhang Development Block Pen Chipari Deng Ponsi Kikim Kirangasai Doan Sitame Petang Pamisi Pini MP Horensing Bay Arideng Pen Bangsoa Hem Ing Pupon Tetapi Hemasabi Tika Baptist Church of Han Hotaipon Tika lake isi Purkimo Keduarong Lasi Assam Sarkar Pen Sitame Lasoi Scheme Tika Rong Aphan Panong Pen Pipong Lasi Lasoi Hem Tilang Kalana Pameji Aphan MP Bea Sanghu Pen Tuning Ritika Kang Pua Mealong Tika Rong Arat Pen Katuning Ridona Tengsi MP Horensing Bay Pen Penajok Puthot Street Light Mesa Matawar Lapen Community Hall Kipipon Japan Lamchak Chipipon Tu Sike dak tika arong dak kethe keding aleng sareng rong sar pendang lok kado we phantame nilininga klong pen kardom pi pajel lo asidak tika long tame visitor aso reskem lo dak Assam Sarkar pen Assam Dorson po scheme pen Karbi long phantame nang pido lasi la sohut nona chief minister bang kona nasi ki binai ma ke kem nai ma punang karudo si nili peneli tom khaching hon Karbi long tim Karbi long leader mate Karbi long autonomous council CM Dr. Tulram long hang alang li penai tum ching waisi o west Karbi long ke dak tika ta nai dak ke phurki molong ta isanong thang ke dodim si dak piwek nai po jone pensi Assam Sarkar mate Homa Chief Minister tame nei tum kapin khat ka chuning ri na teng pen dak scheme nang deng pipon lo asia scheme deng det pen non ke klem tang alo ahem ta tang alo asi non bang ke bini bang ke formally arona teng pen bang so hem tame inaugurate pon alo la pen dak baptist mondoli to mansi bang so hem ke lang kirim kibi kaddo ka wetame arpu pipon lo ba alang litum se arpu nang channel lo la sining sam lo bang so hem dak ke long pen ka hello pen dak ke turis atum penaan ke wang do lasi ahora dak ke sangaphan isi awar sai dak tika rong arat mate itum Karbi long arat ame pido long popul bang soning ethe do lo lasi son thak thak sinon efrang kapre ga scheme tame dak tika long mohejong ni liphan isi application lo memorandum son nang pi dak kenang chot soni son thoma hormu alang litum rat pen kenang ji punang pasini isi bang ke conference hall la pendak tika rong supilong street light pendang lok son thak thak sia kapre la pela ha tourist losan ke damat towar la helam dolo la si ni si chakang lo conference hall la pen street light bang ke ni linon 2021-22 first half pen si deng pon po si dilipini dakra dang no tame chechak pon lo lana lo Meghalaya Ribhoi District Alongta Meghalaya Karbi Cultural Society Atompen Kechengsi Junior Karbi Festival Katalong Duna Birta Nangle Karbi Keita Kei Barim Lapen Kei Kang Tim Binong Athe Lun Tomo Jutang Jubat Pinding Sumpot Lapen Lamet Lamchong Ing Cholim Binong Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Penan Parta Meghalaya Along Ria Long Kidwa Karbi Atompenta Jutang kapachanji lapen kapache thangji aphan pinning aningkan pen ketengsi hawar Karbi risnim so rongaje paman pon Meghalaya angkang pret jama district alongta Karbi jutang kapachan lapen kapache thangji aphan rong ketong padopon Meghalaya Ribhoi district Purduapu arong alongsi rongaje paman pon rongaje aklamalong alhi sarpuaman pen red kharpati aricho RR clan chetongdon Karbi Kadang pinpa habis salar owe biar Kadang ding tao Karbi
Justimated ni thangale phanage wangale. Taisia message ki pikang tumba galelo. Itu minglong khai jan kaching hon donanji Karbi lapen khasiam ko so kaching hon akenang sot so kutaksi. Lili stamina le tumlong pi dake wang pen la so mailong nang chetong. Pini Karbi Cultural Society to pan choro yune Assam pen pakar yang long pen antang ustame kicheng si Karbi Zonal Festival so mai nang ki bi bang kita kabang ke pi chun pemelo la berala tum ka chipado padle si pinia bang ke la so dim ustame chun lo kusinili mathal. I must extend my heartfelt congratulations to the Karbi Cultural Society for the relentless effort in bringing this auspicious program a grand success to now. Okay, akhir tu lekang pecahan itu lah. Sebelumnya tu, ini kita baru berlalu. Lalu tu dah meghalaya tadi kecilnya tu, pulau morat ni Karbilang tu pulau kante. Ini tu Karbi akhir dopilan, sulit roknya bangunan. Maka sombong, suling ko ini tu bangke. Tupili kasi sakta na join pen bang alam kerongdun bang khailong kerongdun santo ko sila pini armi ilutum kamat hanangi kachini nangji alam ang perelo non wama khai bangke methang akhai maso kichi patlang akhai methang akhai kichi pangrum apor Sipini itu KCS pen, angke itu Karbianglo angkang dade, itu Karbiang angkang sekane, itu Urunchol punon, dona tu Meghalaya punon, macam Nagaland punon, Manipur punon, alam tin sekane, onama Karbi itu ke panggu pentum bor ini. Iba OL terang advisor jongka amka. Iba HS England badiru advisor Inongelam Mahatmat Jogja Karbi Cultural Society Meghalaya Zone Iba Albinus Timung kum President badiba Superlin Ronghang kum Secretary Ngisnyo kumen yang didorongkat jongki porlok kibawan napo Karbi Anglong. It is an honor and privilege to share the dais with our friends from Karbi Anglong who have been here, led by Shri Vidya Singh Rompi, General Secretary Karbi Cultural Society Central Body, also the ex-executive member of Karbi Anglong Autonomous Council, and all the team who have come all the way from Karbi Anglong, especially to the beautiful dance that they have just performed. Tangtenan malam so poraphan dihi namo pharman birta mo ington exnang. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Birta keme Durga Puja bumper offer Seatel Electronics Bokolia near bus stand. Nangli tomladak TV, fridge, inverter, washing machine hai hui long ekji. Lapen Durga Puja bumper offer nangli tum 24-inch LED TV 5,190 pen long ek. Lapen ason thak si 32-inch smart Android TV 8,600. 43 lapen 50-inch smart LED TV 13,990 lapen 24,990. Lapen lason thak si 150 battery plus luminous inverter 14,990 pen long ekji. Lasi humri ignon contact number 9365032872 lapen 8638198316 lapen 8812053818. Dihin mo phit puthot birta long wang thuik long
Surihini ra ingkora hinia ningkana farman ingdeng thomkep hawar Karbi risunim so aronga je mesen pen borjana long ta ka pamanduna birta nangle. Borjan Hawarame pen pater piponsi ingdeng thomkep hawar Karbi risunim so aronga je balijan mate sangtilang so pathua klam Nagaland aduya hoi pen chikoinot alongsi aliralon pen jaimek pachunpo. Borjan Hawarame Amepu Jana Singh Teron Kongchun Bang Jana Singh Tokbi Alhi Serpuaman Pen Borjan Constituency IMC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorang Par Borjan Constituency VDC Chairman Sonaram Singnar Lapen Prek Cham Manpeng Kidwa Tom Chetong Dunsi RDP Dun Kilo tumi betul meeting sikan banda kono je arden kerja panel log baca dalam thapan po je along tin hawar kami Karbi isonim sorong aje hawar mai bhag sunglo pen lak pho tangka karja waktu melakon lapen ke chair plastik ke chair suri si lata karja waktu mas council pen muni pen keron korban po lapen ke hawar mai tu bhag ame thang Jongjong asai hai mafad, halas asai hai mafad, lakep karbi autonomous council pen office hai asai hai mafad ini kipon po busi bajana log thapon po busi tanda kono. Kami kiting hodang ji, emetang etun karbi tu people of chocolate, emetang kido, emetang pop your take a plan thorom do, emetang jutang jubat do, emetang pindeng sompot do. Emethangi lumbarin kamrarin do lasom mathasi lame tamai phanda lakho pen chenglok dili Karbi autonomous council pen tunik dong kamu nikah sek gidi pora ho lakho ke manili ala pajana thapolo ini mathalo ahor tin dame tangka poisa ka dore do daban gena tom yem bang tang kringamat daban gena tom yem do apot dan tumrung re kirung na bang kerso daman ke kom cheta hai alo pe hawara maelo penan ka sisa ko lasi niri ka penan kontraktor tum ban jerap hangsi penan atin ke nirta emisi iem ka betiman ke nirta penan rap tumro lasi pini bang nili mathasi enon jutang daga chetha kasonno non ne tu jewon emisi Peniri cingwai si, lapu kali loko, rompar sango, jutangi siat nanti, politik sadapre, sida jutang jubar bagel pun cetak nane, Karbi tante Karbi, nalita Karbi nilita Karbi, lasi siat si tum pincong nanti, lapian ningkan se, Karbi kacara society pen kiri piahin pen dikhik pon, taralang solong Karbi bipur horolong. Ladaksi sigeti talon rapet nanti kumathasi iun sige kasai sidam nom daisi Karbi isorim sorong aje ka talon do koklo Karbi bipulhol taralang sorong daisi do koklo oko sumrong ha kai bang tameng amen ko isi yutro amen patheklo Karbi jutang jin thura mai ke thom do koklo lasi Nilimathasi Karbi Visonim Sorong aje ki sivet sidonangi Karbi Cultural Society ki sivet sidonangi pu Sondro Singro akai tum apan chingwai chingsai pet ki sivet pangrum sinon ke Karbi Cultural Society dame taralang solong Karbi people holong si ki sivet tum talon lo Tang te pini Karbi Prime to mabirta bang ke lapangsi kangton iklam 2 me thak me kurwang thu